بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لوبتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي ألغون منا كوربي هيو أمالتا جينا كما ألغون منا فيني باي ميهم إميهم كوربي هيو أمالتا كادي تريغا فخور ويريبي عجاب واتن إبا مادون نمس فيني مي حقيقتوغا ورن نوركاتري كمي تيمايا كوربي هيو أمالتا جينا كما تيمايا فيني هيو أمالتا كادي تريغا فخور ويريبي تيمنا إهمي هنور جينان هيو أمال كورا كما أميل نفسا قبول كوربي إغوتا إكان ومكي أي ورن نوركاتري حسابك ميها جنگستاني كمي එහෙමකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කියදු කුර්ආනුග වහී කුරබ්බාෆා වනි වලා තුසක්කු අන්ෆුසකුම් තිබා මින් ගාමිල නෆ්සතක තිබා මන් තස්කියා නුදේශක මානීකි නෆ්සු රගලු කමත්තිමා කබුල් ගොත්තිමාගේ නෆ්සු මිහිරි එම්මෙ හේවගෙන් වා හිසාබුගේ නුවත එම්මෙ රගල ෂේතිමන්නේ ගුරිය අමල්ත මිහිරි මිගොතන් නුදේකේෂේ එහෙමගේ ඉල්මෙරෙන් බයන් කරවනි කිතම් රගල මීහාගේ අමල්ත හුරිකම් ගවින මෙස් අබදුස් එහෙනගේ නෆ්සා දේතරේ දෙකේ ෂේතිමන්නේ ಫರುವ ಕೂಡ ಕುರುವಂತಂ ಎಬಹುಟ್ಟೆ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳಕ ನೂನೆ ಮೇಳೆವೆನಿ ಹಂಗಿಗತುಗ එහෙන නූලෙවෙන එව්වෙස් මිහක දීනුග අංගවහව හුරිහා කමෙ ෆුරිහමය බරාබර නුගිනෙවෙන එව්වෙස්කම එව්වෙස් මිහක එව්වෙස් ෆරාතක එහෙම විම අපතුස් කොම්මෙ මිහක වෙස් එමිහක කුරවේ හේවමල්ත හගීගතුග මදුකම දෙකෙන් වානි එහෙන් නුන්තෝ වානි අල්ගොන් මෙන් හගීගතුග අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්වාෆාවා නියමෙත්තක ඒලා හොල්මන ලබ්වා රහමෙත්ත කානුමෙන් බලාෆිකම ගවානම මුලි උමුරුග සජිදාග ඔක්කම ගවියන වෙස් නුෆුදේ ඒගෙන් හැම එම්මෙ නියමතක වෙස් එහෙම අලගොන් මෙන්න මිසාලක බරාබර ෆර්දු ෆස් නමාදු කරවේති නුවත ෆුර්තම සක රක්කා තිරවේති නුවත මි දීනි කංකම ගලගොන් මෙන්න හරකා තිරවේ ඔලවේති ඒගේ මාච්ච බිනාකෝ තිබෙන ගෝරිහා කම රගලු කම දෙකි ඒ ෆඛුරු වෙරිකන් නුවතේ බොඩාකන් හිතුග බේවුමකි ඒ වරන රක්කා තිරකම එකන් මනා කරව අල්ලාහ් කුර්ආන් ගොයි කරබාෆනි ولا تزكوا أنفسكم تيبا منه نفسك تيبا منه تزكيان ديشي هو أعلم بمن اتقى الله يدين وديهم وني تيبا منه ترين حقيقة كمول الدين وديهم وني تيبا منه ترين إم تقوى وريكاوك إهم وجين بلوا مي إبراهيم عليه السلام مي الله سبحانه وتعالى أمر فلا جفلو بنا كرفا واهك مي أسفا آيات غوليجين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إبراهيم فان كربي دعاء واهك ربنا تقبل منا هر من جبر ربي أرغون من جبر ربي أرغون من كيبا ميكان قبول كرم فانتي مي تنوجه مي آياتك تفسيرك ابن كثير رحمه الله ودار وني بلواشه مي بيفلك مفسر كيبان جنوني علم رجي كيبان روا كرم فاني مي تنوجه الله سبحانه وتعالى أمر فلا إله سبحانه وتعالى نبيا إله سبحانه وتعالى جفل بنا كرف مفهوجا بس مدوها كرفني إله حضرة كان قبول كرفما إهم أرغون من أدي كباتو أرغون من كرفة عمل تكادي ترى فخور ويريبه إيه عمل تان قبول كرفة جكوا نوتا تمنا حقيقة تقوليها كم رجالو كم بس نايقو تان قولوا مكي إيقو تك بس أرغون من نكشيم وان كم نون أرغون من نان أدي هي عمل تا كتهم فينما رجالو كرفونو كم قبينة مس إيه فاتو كوا كان تتكين أرغون من نكنيجي إهم ويما أرغون من أبدو استكين واني أرغون من نكي حقيقة تك أبدو اس هما مي අදි ඉතුරන් හියාමල්ත කුරංචේ අදි ඉතුර රකන්දත රගල කුරංචේ බයගේ ගොතුග والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة එබාමිහු කුරි කන්තත නොත එබාමිහු කුරි මස්ක හේ අමල්තන් එබාමිහු කුර මුන්දිය දුගා කුරි හිඳුගා එබාමිහුගේ හිතවනි බිරු වෙති වෙෆේ බිරු ෆොලිෆේ වනි ඒක මා ඒකම මි ආයත ගොලිගේ مئات ما ناقن وتفسير بيقطون حقيقة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كرفني آياتك بيان كرفا إميهم هيت بيروجن فاوا بيكي أي كمبين هي أي فافا ويرين هي النبي صلى الله عليه وسلم تذكر نونك أي نمادك الزكاة دي روده فاولون ميهن إميهم كانت تكورما إكوس إميهم هي بيروجن فاواني إميهم عملت قبول كرفين تو الله قدرته
එහෙම වෙච්චකම ගවානම ලොවෙති අහුන් අලගොන් මෙ මා අවලාකම් බොඩුවගෙන් වේ අලගොන් මෙන් අමල්තක ආදේතරේ පිරුවෙතුම් විස්නා ෆිකුරු කුරුන් එහෙම මල්ගොන් මෙන්න කුරවේ මදු අමලක හගීකතු නිස්බත මදු අමලක ෆඛරු වෙරවේ බොඩාවේ එකම ආදේතරේ අලගොන් මෙන් වාහක දක්ක අතිමන් නමාගෙන එහෙමල්ත කුරවේ කම දෙකි ෆාෆ කුරා මීහුන් නිකමෙතිකො එමීහුන් නම් හියමගු දෙක්කුම masek nokong emi hunna dera bas mun mifal kan tatta kurmaki hagigatu ga gomen ne kashigem wa kamennun ege batalu ga gomen masek ke kuramwi emi hunga atuga hifagen arahumu ge lolakun emi hunna bala emi hum bes yamaka geneveto adi evve saleg ga algon men hiamal taka deetire gam kurwe hamataka deetire fakhuru wernuwe allah subhanahu wa taala gomen amalta kabul kurabba ballawa wodigem veto ela ko torta abadustwa kurmatiga temiti beveto masek kuramwi erang allah subhanahu wa taala awal men amalta kabul kurabba algon men ke de duniya ga baajjoren kamga labwan algon du'a ki allah subhanahu wa taala algon men me heyo tawfiq defu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin